Ji pêxemet giringîdana zêdetir bi kertê geşt û guzarê li Sinûrê parêzgeha Dûkê, biryare li demekê nêzik de çend projeyekên geştyarî li Sinûrê Qeza Amêdiyê bêne cêbecêkirin. استراتیجیەک بۆ پێشەخستنا کارتێک گشتەگۆزارێشێک وهاتیە دانانم دومایک وهاتی و یادیش حقتان ئەمت بەردەوامین و وی کارتی پێشپێخێنێن پڕێکا و بەرهێنانە پرێکا کارتێ تایبەت ئەڕۆسە هەندێک جێ دیشمەتین کومەت تەرخانکردین بۆڤان بۆ پێشەخستنا کارتێک گشتەگۆزارێ. Ji laya xwe ve serokê Komala Otêl û Motêlên Dûkê jî dibêjit eger rêja geştyaran zêdetir lêbêt pêdiviya hindek otêl û motêlên dîbeyên avakirin ku di nehada nêzîkî 200 yekeyên kincîbûna geştyaran û otêl û motêl hene. سکه پلان کدیم دانی که ام رجا گشتی را زده بکنین ام دپیتی ببین هنده اوتل و موتل دیجی بین آوا کردن و اد بجم گلک جیت هم بگوه طلب رخصت یا کلیکو اوتل آوا کن. Li Gureyamara Rêveberiya Giştiya Geşt û Guzara Parêzgeha Dûkê di ev sala de nêzîkî 850,000 geştyar birêka derbaseyên Sinûrî seredana cihên geştyariyên vê parêzgehê kirîne û pêşbîniya zêdetira geştyaran tê kirin. Nijar Mihemed Kursat News, Duhok.